Alhamdulillah. Hati gile ko ino nang pagapuro siduk gile. Selamat datang di channel Mario Official 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz, yang akan dibawakan oleh UAS Lawan. Kepada UAS Lawan kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sekedar tes fokus, oh jamaah agak karimah. Alhamdulillah sehat ya. Iya, saya cuaca jadi kadang bos langsung, kadang nih bambang yang cari urusan, nang masuk bulan cari urusan. Iya, makanya ada keparit-parit sebagai gasing kasal lo acara mana foto lancar urusan tak, sisa eleganta. Iya itulah. Karena cuaca seperti ini memang ya butuh fisik yang kuat. Kadang dingin, kadang bambang. Butuh tuh kesabaran. Tuh, karena biasa tuh gara-gara kamu naik tensi ya. Atau si bosi ya, ngarara lu, terus rarang lu na bosi. Panitoy tensi, jaga atau pa emosi ya. だからustaz
naik tensi ko. Panapa panay ni? Malibangan na naging bebe. Panagkato naging bebe panay tensi. Itong pangabalik-balik siya. Betul? Kung itong pangabalik-balik siya, panay tensi to? Iya, kalaro. Jadi salah. Makanya dengan cuaca seperti ini kalau tidak sabar terkadang naik tensi, apalagi nih jam-jaman tanpa dia silolo. Oleh karena itu mudah-mudahan kata ngasih hadir anda bangia tulin yang ngasih jeki yang orang iri Allah Ta'ala, maka ku ajak ngasih sama-sama mempalai Allah Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah bisa karena biasa. Maka biasa palengke Allah Ta'ala. Itu apa Allah Ta'ala di palengke Pak Ustaz? Pertama, alasan kenapa kita mesti memuji Allah, karena Allah Ta'ala tina mentungko dina, tina kekurangan. Beda punanikana rupa tahu ya, beda punanikana makhluk ya. Mana hebat pastinya kekurangan. Ya minjen apun nairok ki apalece la Ta'ala palece. Tiap maki palece dulu pun na parang taja tahu. Kamanan tu hiba aja tau ki palece ya pastinya kekurangan. Jangan kepunan niya gapang palece nya may punang kalili ang tangan nagamara ng Diyos tas lawat dalam hatiku berkata alhamdulillah. Iya tenan paralo diganti po'y kalihan ipakanay po'y may kanekat to di karim paralo di palece. Karena ngapai antu pun na kini inja kita gamarak kana pangamasian ng Allah Ta'ala. Kamana gamarak ko pun na nasari mo Allah Ta'ala di pagkini na to balis ang jinig ko. Kasinto itu gambar yang kadang-kadang balisik kunci ini. Betul tidak? Enjo. Nanti nak beli ni karena tahu cantik ibu na pilat diganti kali ya. Kalau cantik antu di sini karena pengamasian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Lagi pula tiada aja pengen tahu gak karena tiada kekurangan. Ya ini cini pun tanya iya masya Allah. Mata kacik bola. Kecampuran Cina na India. Iya. Kanyin na sige di mami na lesa. Tipis sige aso. Tipis sige. Lantang iti wakana tinggi ka murun na cantik tanya. Tapi sakul gimana? Aduh. Pakai na tau pagkalan. Ayaw niya nagasing ini ka. Nanti ano kung pala dyan dulu ka kagasing ka. Ganyan ito yung kakurangan. Ang kami niya. Hindi nagukana pun narupa tao ng pasan na iron na di palehek yan tutok ang kalupa. Ika po ng latala di palehek tinaman to di jalanay. Betul? Anja may ni ka na tucara di pakamahanan to tucara di tolo. Katiya singan to tao po na tinutulungan. Makanya katimantungan to tampak na katasalangan kami mang tolok. Jadi puna niya kacarate kan di balaki ng pero dulu magindi paleke laro karang nakanostas anjo doktor gigi wana ngapa nakanacarate na wana sante mga namacarate kam mana doktor gigi jangan ustas so ko lagi giging kumani nakula natapi bukan naka doktor gigi jadi natapi gigi nakaniya mo yung charande na din, kung anong katolan, tulad gigi. Nakanapa tulong, kung ano po na mo, karupan, nakamay natampit. Nakananil, ribek, kailangan na yung doktor tolong to. Katolan nampin pa. Gigi nasin, barat di mana, pore, kung gigi, doktor gigi, pasti tolong madulong sa maray. Jadi yan ito po na niya tao, nakanaduro cara, dikkalin, ng hutraangin, kung najengan kanya, ito apa-apa, tinalusing, nanwasing. Betul, ma? Joming supaya apa saya sampaikan supaya kita hidup ini jangan terlalu merasa enak kayak paling pore. Dia nama kulit nak kini painga, dia nama kulit ngajari, nak kini kulit ngajari tahu salah. Jamaah. Oh jamaah. Antum ini karena tahu gasing pala hambang. Gasing kat lapi gasing nuna dodon numa membantah. Ih. Kanan niya to gasing ada gasing rin na nasa gasing-gasing na mga kuramahan. Ada ka din gasing. Tuh,
Ganti menu migalendo gasin deh kasi puna sa ganti 70 tahun mau muru. Tira na nabuno ko karong yung katakle ko gina baga makaruli pa po. Intinya apa? Namanya makhluk. Ang yang maha kuat hanya Allah. Kita pun punya kekuatan hanya titipan dari zat yang maha kuat. Dari mana gasiknya dodol tak? Dari Allah Ta'ala. Al-Aziz, maha perkasa, tenaman dodol. Itulah Allah. Makanya pun nanikil tau maki apalagi kira Allah Ta'ala siratam itu. Maka setiap acara itu tahu itu ni pakyo ka maki nakipalay kiri karay nga dengan mengucapkan alhamdulillah karena Allah Ta'ala jadi kekurangan. Yang kedua, anggapan niyo nakiparalong palay kiri Allah Ta'ala karena sanaan na bana. Sanaan na bana apalagi mariatan na. Kay katetomo nilagi ni di pagi may pikiri pasarin Allah Ta'ala berijangan nga ribembeya, risapia, ritido, ngariyapay pasarin ang moron rikat mulai dicapa na utas ang ginanang capa na bangkingan may kasangin yan sari pamatin naman ang Allah Ta'ala nasari tinatod niya na nasuro bayar di pa yan gratis na liyan gratis to ni pa ipikiri siya kadang-kadang jo karay nga irutong ibayar pa dyan pa. Ano siya sa gila bayar pa dyan? Kaya man iba ang pagkinit na po nalang ibayar eh. Hinay lang po na pili eh. Sibulang at rin-rin. Ibato ka na. Maligam! Kalunggulang ibato parisal lante ng lumpuali. Ilang kilometer. Sa gama, nanipikir mana bola lang po na pili eh. Kanabiti bola na ni pagkinit na latahan. Betul. Kung natin ang utap pa ang kanatiyahin tulang po na PLN singar tapi pagkinit. Kunti kami sampai. Parin rangasi lang po napakadang. Singar lagi. Singar lagi. Sasay daw. Para titiyahin lang po singar. Pagkinit po singar. Nandiyo lagi PLN niya lampu kampanya na nanubayar. At matahan na karengan ng len chichinit. Tinatod le manibayar pa dyan. Itinatod pa yung alhamdulillah. Taong nga pag alhamdulillah. At tigli pa rin ng pag-amurisidok tuloy. Dalay ka. Ayaw mo na pagchini kang tupalinsi ka. Kung ka na may manton, nagkajamaan. Mati lampu lagi. Nagchini ang tupagchini na karangari ka. Mati lampu lagi nagchini. Bunti na ba Ustaz? Kung ano siya ba ibuno nga sa lampu ang pamilya? Pasti chini. Apa ni chini? Sasa. Dari tena to natin ano chini. Ay chini ko. Pamati bat moreno chini. Kamana sasan no chini. Betul tidak? Dari chini. Konto ika sasan no chini. Iya. Hindi lang mata. Sa loro mo ni pakin dyan yung nagsinit. Kaya natulay ba ni bayar pa dyan? Nang pamana, alhamdulillah, takot ko dyan. Hindi ko ka natugi pa, alhamdulillah, di sa yung tinggi ang garanan na